hürmetli жетекçiler, hürmetli jurnalistler, hürmetli rayondaşlar. Bugün bizden briefingden teması bu günde aktual bulgan tema COVID-19 şartlarında balık selametligini koyartu, dağılау учрежденияларында planlı iş rejimini koytarу. Bizden bugünkü briefingde katnaşılar Aktanış rayonu Özek Hastahanesi жетекçisi Aydar Rıfatullah Hayım, Aktanış rayonunun ilgili güzel sosyal hizmet ko'rsatuv жетекçisi Daniya Resim kızı Kasımova, Aktanış rayonunda Emniyet Fondu Bölükçesi'nin baş bilgisi Gülnara Muhammed bir kızı Hüseyinova. Bizden köp temаны anlatıp gittiği için sözünü veririz Aktanış rayonu Özek Hastahanesi жетекçisi Aydar Rıfatullah sizge. Әлеге pandemiya şartlarında halk selametliğini koyartu, dağılау учрежденияларында planlı iş rejimini koytarу boyunca rahmet ediniz. Hayırlı gün. Men başta çalışmanın başında ben olganda epidemiolog situatsiya koğuşlu sonlarga to'xtalib ketem. Bizning o'sha rejim samoizolyatsiya kirgandan beri 28 martdan особый rejimda ishlay boshlagan. Shundan so'ng biz 1241 bizning rayondoshimizni meditsina kuzatuv ostiga oldik. Shuning uchun bizning kontaktlar deb atamiz. O'yinda Rospotrebnadzor предписаниялары негizinde 249 kishini kuzatuv ostiga oldik. Şulay bizning ostroy respirator virusli infeksiya degan diagnoz bilan 630 kishini meditsina kuzatuv ostiga oldik. Ham shulay bizning o'pka yoqin sinuvi pnevmoniya diagnozi qo'yilib 359 kishi davolanuvga olindi deb aytishga kerak. Ham ulardan 1379 analiz olindi shu COVID virusini. Bizning endi shulay umuman olganda 94 kishi bizni shifoxonaga jiberga to'g'ri keldi. Ular endi ağır stadiyaga pnevmoniya diagnozi qo'yilgan sababli shuning uchun 40 bu inspeksiyalarni qo'yib davolanib bitib qo'ydilar endi. 24 ta inshaalloh xonasini qo'yib uyda davolanlar bu kunda. Ham shulay bizning значит bugungi kunda uyda davolanuvchilar hali boytaq deb aytira kerak. 95 kishi ORV diagnozi bilan uyda davolanadi. 35 kishi bizning pnevmoniyaga yaqin son diagnoz bilan uyda davolanadi. Uyda davolanuvchilarning ko'pisi davolanib bitdilar deb aytira kerak. Mana 630 kishiga ORV diagnoz qo'yilgan bo'lsa, o'sha особый rejim kirgan 535 kishi endi davolanib o'zining ishgami, обычный turmush rejimiga aylanib qaytdi deb aytira kerak. 250 pnevmoniyaning uyda davolantirgan 250 pnevmoniya 216 davolanib bitdilar. Shuning 35-gina bugungi kunda uyda davolanib deb aytira kerak. Umuman olganda butun agarda bizning ostroy respirator virusli infeksiya bilan pnevmoniya bilan qo'shganda 992 avruni bugungi kunda 804 ta davolanib bitdi deb aytira kerak. Endi bu butun avrularning 81.4% tashkil etadi. Shuning uchun 538 yaning ORV 66.9%, pnevmoniya 266 33.1% ni tashkil etadi. Bizning endi aytira kerak so'nggi 5 atnashimda o'sha og'ir sharoblari ezayu kuzatiladi. 5 otnani qaraymiz. Bizning endi otnasida 190 shar 170 kishi tirkalgan bo'lsa, o'sha og'ir bilan hozir endi bizning so'nggi otnada mana 35 kishini tirkaldi. Mana shu 5 otnani olganda bizning 135 kishiga kimda deb aytira kerak og'irchilar. Ham bu 80% ga kimi kuzatiladi. Mana otnaga 35 kishi so'nggi otnada tirkaldi. ORV. Shuning uchun bizning 35 kishining 20-chisi ORV, pnevmoniyasiz şunun 8'i o'pka yoqin sinuvi bu pnevmoniya diagnoz qo'yilgan kishilar. Значит, ORV var bizning 74% ga kemidi, pnevmoniya 88% ga kemidi. No, hali baribir kundalik bizning kirib turadi og'riqlar. Bizning kunga 5-6 kishi baribir ORV ham pnevmoniya diagnozi bilan kirib turadi. Ham ponedельnikda o'tgan mana bizning dushanba kuni 12 ORV ishtirok etdi, 4 o'pka yoqin sinuvi pnevmoniya ishtirok etdi. Baribir hali og'riqlar bor deb aytira kerak. Tinchlanib bitarga yaramay. Shunga ko'ra endi barliq sog'liq choralarini ko'rib, sog'liq choralarini значит qo'llanib, hali yashashni davom etira kerak deb men sanayman. Tinchlanib aytdi. No, biz endi umuman olganda koronavirus deb o'zimizning ishlarimizni butun yo'nalishlarda to'xtatmadik. Bizning endi sonlarga qaraganda bizning butun og'riqlar bilan bizning o'sha особенно şu yuqori meditsina texnologik o'zaklari bilan ilm-tayyorlarimiz shu ravishda bor. O'zg'on bilan solishtirganda da mana sonlarga qaraganda biz infarkt miokarda infarkt diagnozi bilan yurak og'riqi
бик куркыныч авыр дип әйтергә кирәк. Безнең ул диагноз белән без 12 кешене чаллыга җибәрдек. 12 кешене җибәрдек. Былтыргы белән бер тигез сан дип әйтергә кирәк. Коронография бу исследованиялар йөрәкнең кан тамырларын тикшерүгә без 43 кешене җибәргән. 7 айлык бу план анализ дип әйтергә кирәк. Бу былтырга караганда 5 күбрәк. Шулай ук йөрәккә открытый операция, ачык операция, йөрәкне ачып ясалган операция, аорта коронарный шунтированиягә без 6 кешене җибәргән. Бу былтырга караганда 2 күбрәк. Шулай ук без обследованияларга безнең квота белән, Минздрав тарафыннан бирелгән квоталар белән рентгенокомпьютерлы томография, магнитно-резонанс томографияларга 58 кешене җибәргәнек. Бу былтырга караганда 1 күбрәк. Былтыр 57 булган. То есть без үзебезнең әйтергә кирәк көндәлек эшебезне шушы авыр эпидемик ситуация карамастан дәвам иттек, чөнки монда кеше гомере. Без шулай эшләргә тиешбез дә, без моны алып барды. Әйтергә кирәк инде, шушы 5 атнашында безнең кимү сәбәпле без инде планлы эшчәнлекне яңарта киридән торгыздык дип әйтергә кирәк. Без инде 15нче ел белән башлап планлы обследованияларга, планлы дәвалауга авыруларны сала башладык. Әле, конечно, андый авыруларыбыз күп килмәде дип әйтергә кирәк. Безнең райондашларыбыз да бигрәк әле адаптация вакыты кирәктер аларга, алар больницага барырга теләкләре булу кирәк. Шуңа күрә безнең яктан беринде киртә юк бу көндә. Без планлы нигә тикшерүгә һәм планлы дәвалауга уже авыруларны больницага сала башладык. То есть хирургиядә терапиягә сала башладык. Бу көндә 66 авыру ята. Bütün algınma alganda uzak hastahanede. Şuna göre biz bunu yarattık diye gerekir. Şimdi gün üzerinde duran mesele hazır. Bunun turda indi bizim ministrimiz Maratlan Şavikov'da ne bulungan bizden video konferansiyada açıklama etip gitti. Hazır şu günlerde prikaz çalışacak Selametlik Saqlao Ministerliğinin dispanserizasyonu, halkına dispanserlaştırу, dispanserizasyonu devam etu, hem professional devam etu turda prikaz çalışacak, hem biz bu işleri başlayıp җибәрәчәк. Biz şu prikaz çıkan gündən, prikazda күрсәтелгән datadan biz аны эшли башлаячакбыз. Biz моңа хәзер, biz бит инде моңа эшне уңышлы рәвештә алып бардык дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә инде бу августтан ук торгызылачак, бу эш дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә без инде беренче якта эпидемик ситуациянең әле әйтергә кирәк барыбер җитди булып калуына карамастан, үзебезнең менә обычный көндәлек эшли торган режимыбызга кире кайтып августта эшебезне шулай дәвам итәчәкбез дип әйтәбез.